Life is a book. Every day is a new page, every month is a new chapter, and every year is a new series. Some pages are filled with laughter, others stained with tears. Some chapters bring storms that test our strength, while others shine with unexpected joy. With each turn of the page, we grow wiser, braver, and more full of wonder. The characters we meet, the lessons we learn, the memories we etch, all weave together a story uniquely our own. And no matter how uncertain the plot may seem, hope always lingers between the lines, whispering that the next page might just be the most beautiful one yet. स्पिकर चाहिँ हेर्नु बबाल बबाल दामी दामी हाम्रो मिर्जीको लागि हो बजाउने होइन त तिहारमा घुम पारेर तिहारमा बजाउनु पऱ्यो कि देउसी भैलो यस्तो रमाइलो भोलि नि यसरी बनाउँदै हिँड्नुपर्छ कि आयो कम्बोस यत्रो यत्रो चाहिँ कम्पोज चाहिँ त हाम्रो मिर्जीको लागि माइक चाहियो यो चस्मा यो सुवाला है त्यो गुच्चीको हो कहाँ गुच्चीको होइन त्यो क्यामेरा आउँछ क्यामेरा होला यो घर जाँदाखेरि चाहिँ यो किन्ने क्यामेरा होला यस्तो सफा देखिएको हो त तीन आँखाको हो त चान्चुने हो र तीन आँखाको हो त तीन आँखा दामी दामी तीन आँखाको हो तीन आँखा ये दे दो